bakwazi ukufika noma nje isimo sezulu besingekho kahle kodwa bakwazi ukuthi bashiye imibhede emakhaya wabo bazofika bazokhempa ubusuku bonke emvuleni edakeni kodwa babekezela ngoba bethi bazosapota mina. Ngiphinde ngithanda ukubonga umndeni wami ngokungenzela iqiniso ngokungimulisa futhi lokho kuhlezi khona enhliziyweni yami ngiyakhohlwe. Ngibonge umphakathi ngokungeseka ngaso sonke isikhathi. Izolo ngithande i-camp, i-process ye-camp yonke nje kwawukuzwa amateksi engena ngihlele emgonqweni ukuzwa nje pi 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 leyo sound nje ingenze ngafika special. Namhlanje i-highlight 11th i-proving ukuthi ngempela ngiyintombi. Ngiyababonga kakhulu ngoba kuye Eastern Cape kukude kodwa bona bakwazi ukuthi bafike basenze isikhathi bashiye inkinga zabo bazofikela eBholi bazongigeseka kumemulo wami. Babonga kakhulu ukuthi nje ababekezele bona kunzima kodwa ukubekezela nje into abangayenza ngoba babekezele nathi siyafika asazi sifike kanjani ukubekezela nokuguqa ngedolo ucele umdala ukuthi uyacela ukuthi akulekelele kule ndlela. Unomehlo ufana nomzali. Unomehlo uyakwazi ukukhuluma naye izinto ongakwazi ukukhuluma nomzali. Unomehlo nje umzali because unomehlo uyena okulekelelayo entweni eziningi, uyena okufundisa indlela yobuntombi ukuyiphatha nokuthi intombi yenza kanjani mase kunje. So ngiyabonga kakhulu ngokuthi unomehlo ufana nokuthi nje ungisiwe ngeziyalo zakhe. Siyabonga kakhulu mama ukukhuluma ngamajele. Mambokazi kahle kahle kodwa ubhale kwajele. Ngimene intombi yami enhle emhlophe engiyithanda ngenhliziyo yami yonke engisuke nayo phansi incane umhlonyane namhlanje ngiyemile. Bekusuku lakho olukhulu lomemulo wakhe intombi eyigcinile kwaze ofika la abanye bayahluleka lesi sikhathi abasitholi leli efana naleli bawa endleleni. Ngoba ngiyacela ngani yami namhlanje ube nenhlanhla enkulu wena waba nabazali ababe namandla ngoba bakho uNkulunkulu amandla. Uma ufika la usuke ungazenzelanga kodwa usuke uphiwe uNkulunkulu amandla. Abazali bakho special ugogo okade wehla wenyuka naye siba sibuka naye amandla uJob wazi ukumupha wona wakwazi ukuthi afeze izifiso zakhe abezifisa nawe wamhlonipha ugogo. Ngisibonele esihle nasebhentshini yakho nakumadwala amhlophe ube isibonele esihle kanyama. Namhlanje silapho olukhulu sicela ukuthi uNkulunkulu ngathi kusuka manje ngoba umgamo ozothatha manje unzima akukho lula sisi. Mhlambe bekulula usuka phansi but manje njengoba uzothatha leli gxathu uzothatha manje alikho lula lunzima sisi. Sekukulula kulungqondo abukungqondo okuhlahlambile endleleni ozoyithatha manje. Yabona lo mkhonto lo uphethe owunikezwe umalume wakhe umkhonto esisuke sikunikela ukuthi sicela ukuthi ube yiwona ozokuvikela nasey'thenza. Bathi intombi ikwazi izizwe yiwo-ke lo mkhonto namhlanje unowuphethe sakwenze umhlatho ohambeni lakho nasey'fisweni zakho sicelela umhlatha kusuka manje njengoba usesikoleni ngakho ungafunda njengoba ngisho ngathi uhambe labhalika kakhulu samele uqhubeke nokuhlonipha sakusho ukuthi ngoba namhlanje wena sewunga-22 years sewuzozenzela umathanda ukuqhubeka ingane ekhaya njengoba kade kuyingane ubeke uhlonipha abazali bakho uhloniphe nomgogo wakho njengoba kade umhloniphe. Sikufisela ikatatukula ngakusiza nomsebenzi basekhule waqeda uthole lo mkhwenyana omuhle uqhubeka ngeveli wow. Mnandi umama kaMacele intombazane eziphethe kahle
intombazana enzelwa umemulo ena-21 years. uMacele uziphethe kahle kakhulu. Izolo mekuhlatshwa inkomo zakhe ngendlela aziphethe ngayo sesabona uba masimhlabele inkomo eziyi-2. Inkomo yomemulo yona iba yi-1 kuba kufuneka efake umhlwehlwa owodwa. Sabona uba-ke ngoma sithathe neyesibini inkomo ngoba siyabulela imisebenzi yakhe ayenzileyo yokuziphatha kahle. Ngoku sisabalindile sile emfuleni bogeza bahlolwa. Sibalindile ke ngoku bayeza bazoza bevunile usazongena ekhaya usazoyiwa esigcawini. Xa befika ekhaya bayamamkela ngomhlehlo, bazomfaka umhlehlo wenkomo uwona kuzozikhulumela sibe sesihamba sisiye esigcawini. Sijabule kakhulu sonke nje siyifamily. Umntana ndimfisela okuhle kodwa ndimfisela uba afumane nje umtshato, angafumani nje umuntu ozodlala ngaye ngoba uziphethe kahle. Isikolo uyafunda u-Asive igama lakhe ne uyafunda kahle. Simfisela uba makapase afumane umsebenzi abe litshitshi elihamba ngemoto ngoba ke ematshitshini usatsho sathi njengoba eno-21 years akakazuphuma usazoqhubeka namatshitshi. Okay, unomehlo wakhe ngugogo wakhe. Ewe ziba khona ii-challenges ematshitshini, angene ephuma ugogo wakho kade engafuna ukuphatha amatshitshi. Wazonyanzela ukuba makawaphathe ngoba kukho uMacele ombonayo uba uzimisele ngento yamatshitshi. Wabona uba kugogo wakhe makavule yakhe ibranch aphathe amatshitshi. Ibranch yabo yi-Bhekesdal. Xa ke ngoku basanda kufika kapha eBurwa. Okay, into eyenzekayo uMacele njengoba senzela umemulo esigcawini. Xa ibuye esigcawini isentsho inyanga yakhe yozalwa, ikhekhe lakhe selifikile, yonke into yakhe nje nizobona ngaphakathi lisongela. Siyabonga. Danke. Umama uMacele ngisebenza ngeingane. Ngabona ukuthi izingane zimitha zizincane. Izingane zimitha zino-13 years. Ngasiqokolela izingane. Sabe sesiyathethisana nabazali baso. Uba hayi gogo sicela isibhekele abantwana bethu. Hayi ngababheka ngempela abantwana abakhulu abanye sengengamulisa kulonyaka ophelile ngo-October. Ngiyamulisa futhi la kuNovember futhi kulonyaka abantwana bakhuliswe yimina. Ngibaqale bebancane bengane kuze kuzofika thili koma-21 years. Ngisabakhulisa basebaningi bayangena, abazali bayangena ngoba bayabona kulaba abadala esebephambili bayikhona ikhona inqhubeleka phambili la. Ukuphila kukhona ebantwaneni. Ngenza abantwana baphile, ngenza abantwana bafunde, bangacingi into eziningi. Umuntu acinga into yobutshitshi bakhe kuphela qha. Yilokho ke nje banamhlanje siqale lo msebenzi walomzukulu wami. Namhlanje wenza 21 years namhlanje. Siyamulisa, siyamkhulisa. Kuba namhlanje sizomnika isikhiya. Ukuba namhlanje angalibona isoka kodwa isoka elizoza ekhaya. Hayi isoka azogijima nalo emgwaqweni. Isoka elizoza ekhaya lizosho ukuthi lizimisele ngani kuyena ngoba asifuni umuntu ozodlala ngaye lo mntwana. Sezigcine kakhulu. Asimfuni ke omnye umuntu azodlala ngaye. Njengoba ubona nje nezimoto kugcwele abantu sesizowuphetha umsebenzi wakhe kodwa asikawuphethi ngoba phela izintombi zisaphumile. Zisazobuya izintombi zize phakathi kwamagceke. Sesizomfaka kanye ngoku isidanga sakhe. Sesizomphathisa umkhonto wakhe. Sisho simamkela phakathi kwekhaya. Sibe sesiphuma sesiya esigcawini. Lapho ke siyophetha khona umsebenzi esigcawini. Lo msebenzi siuqale kuleli veke ephelileyo. Sasilutshwala elanda umkhonto ukwaboka mama wakhe elanda umkhonto khona futhi nalapho bekukuhle
kakhulu samukelwa ngendlela efanelekileyo kulo mamakhe samukelwa nje kahle kakhulu sajabula kuze kuzofika manje bese saqhubeka nomsebenzi wakhe umsebenzi wamatshitshi kuqale ngo-2021 kodwa senginentombi esibini manje ngiyimulisa khona la kuMeyi khona ngizomenzela umhlonyana nalapha kuSeptember khona ngizomenzela umemuli nalapha kuNovember khona ngizomenzela umemuli bakhula nje abantwana bakhula kahle la ngiyafika la ngoba ngiphunyelwe ilizwe bengisebenzele eBhekistan ngoba amanye amatshitshi khona manje aseBhekistan masiphuma sihamba eza ngeQuantum nginayo ibranch eseFortsville futhi kahle nje amatshitshi engiwaphethe nje ngiphethe 100 wamatshitshi 100 wamatshitshi uzobona nawe lapha enkundleni kuzobe kuyelo kumhlophe abami labo bantwana kuthiwa ibale enhle hayi ndidlulisa ukubonga into enziwe ngumntwana wami wasiphatha kahle saqala waziphatha kahle saqala samenzela umsebenzi omhlonyana waphinde sathethisana naye uba anyamezele aziphathe kahle kuba abafana belixesha bayadlala hayi shem uye wasinyamezela wanyamezela njengoba ngoku sephelise i-21 years okuyintombi engazange adibane nomfana hayi ndidlulisa nje ukubonga nto kangangoba umntanam ndifuna into yoba aphinde afundise noodade wabo ngoba ndibona udade wabo ngoba ukhona udade wabo omncane enaye ndifuna athathe elikhona la ndifuna umntanam aziphathe kakuhle futhi njengoba sizomenzela umsebenzi omkhulu kangaka asizanga uzompromota uba ajikajikane namadoda hayi asizanga zompromota sisazomqhubelekisa phambili uba aqhubeleke umntana amaziphethe tuti ngoba sinenjongo sifuna aqhubeleke tuti eziphethe kakuhle futhi siyamcelisa into yoba njengoba eziphethe kahle ingase aqhubeleke nasezifundweni zakhe aqhubeleke ezifundweni zakhe yenzeke yonke into ebefuna ebefisa uba abe yiyo ndiyabulela hayi baba ndiyabulela ndikhohle uzazisa ubaba ngontobeko okwamthetho ngapha ilali yasecebeni elibode intombi yami umntanam oqala ebantwaneni intombazane futhi intombi yami oqala kubantwana bami olekelwa umfana aphinde olekelwa intombazane aphinde intombazane yalekelwa ngumfana azogcina ke ngoku lentombi le ndithi ndifuna ayikhuthaze ngoba enye ulekelwa umfana intombi hayi yona iyohlulakala shem iyohlulakala kuziphatha ngoku sendithandazela ndiyincane kakhulu ke ngoku yogcina uba lo yena njengoba emdala zikhuthaze ndiyincane lo umthandazo ndiyabulela mna nguteenage nogweda igama endimbiza ngalo lo mntana ndithi nguvovo lo mntana uzalwa apha kumi ndimxabisile kakhulu ukuze mntakam uba ungasebhisi kwana ndibuze uba ungasebhisi banzela uba sikhangele indaba unyanisile ke ngoku na uvovo
wasiphatha kakuhle kumntana, simbukela esenza into yakhe, ehamba nentanga zakhe. Namhlanje ke ngoku singaye apha nangenxa yokuziphatha kakuhle kwakhe, futhi ke simhalalisele into yoba aqhubeke phambili nokuziphatha kakuhle. Seyinqabile into eyenziwe nguVovo yokuziphatha kakuhle kule minyaka ikhoyo. Sizama ukuthi ingangoba nabanye bafunde nto kuVovo. Bafunde nto kuVovo. Ndimfisela impilo entle uVovo, aqhubeke nasesikolweni, aqhubeke kakuhle. Njebe siphethe kakuhle, angabisayeke uziphatha kakuhle ngayo yonke into, kangangoba abantwana bakhona sebedawa nokudaba, angabisajoyina yena. Qhubeke nempilo yakhe uVovo, aye phambili, sibone okuhle ngalo lonke ixesha ngaye. Enkosi. Umzukulu uVovo lo ngicela inhlanhla ngoba nabo ubone umsebenzi wakhe wonke emntombini bakhe azangaphazamisa indaba. uVovo umzukulu wami ngiyamthanda mina, nguSiyabulela waMantiyane kwacele kwaNdosi bakhomza kumsebenzi sengadlala inyuma. Ngiyamjabulela umzukulu wami, ngiyajabula kakhulu umzukulu wami mangaba eziphathe kahle, kwaze kwaze uzokhishwa yithina samkhiphela amabhulamana. Umzukulu wami uziphathe kahle until udayi. Siyabulela Mantiyana lo. Ngithi mangivela njengomshana wethu njengoba sisuka kwindawo esuka ngendawo esuka kuzona. Umshana wethu simfisela impilo ende simfisela umshado njengoba sesikhanyisile izinkomo ezingane simuyisele zona, negusha nebhokwe kwande kukhanye. Kodwa indoda ingadlali ngayo umshana wethu. Ngiyamthanda umshana wami kakhulu, uzihloniphile, azihlonipha nala yakhona. Ngiyabonga. Sanibonani umalume kaMshana lona uVovo. Ngithi Mshana, sibonge kakhulu, sijabulile ngokuthi umshana enze into ejabulisa ifamily, siyifamily sijabule kakhulu. Sicela kakhulu ke Vovo ukuthi umshana uphinde nabanye ubafundise ngalendlela owenza ngayo. Enkosi ke Macele. Thank you. Igama lami ngoSipho Mantiyane. uVovo uAsive Mantiyane. Ngihloba naye umntana kasista wami. uVovo into endifiselayo ndifisela okuhle kodwa. Sithi intombazana mayikhule njengoba sizoyomulisa namhlanje. Ndimakazi wakhe kahle kahle. Sizomemulisa namhlanje. Sithi intombazana mayikhule ibeke phambili. Ihloniphe, asisho ukuthi masithi siyamemula, sithi makadelele abantu abadala, angasasibona azibone uba yena sengumama ngaphezu kwethu. Ayikho njalo. Makaqhubeke ngalendlela ebevele enyathela ngayo. Yonke into nasesikolweni uhamba kakuhle, simfisela okuhle uVovo. Siyamthanda, siyifamily yakhe yakwaMantiyane. Ocela Siyamthanda Sondo sokhumbuzo kumsengilela sithumbe sihle singadlala inyuma. Yes. Abantwana kasakabona. Simfisela okuhle futhi. Endungiyeni. Lapho sivela khona Eastern Cape, Flagstaff. Kwacele kulelali kuthiwa Kwacele. Location. Enkosi futhi. Mina usisi wakhe kwakubo kama wakhe embuthweni kwamba uThoko kwaThokozi kwaDlaba. Ngiwusisi wakhe ufikiswa kwaMbuto. Uma wakhe umntana kababa wami. Yena ke ngomntana. Into engimfisela yona kulo msebenzi wakhe omuhle umemulo wakhe. Ngimfisela okuhle kodwa. Ngimfisela njobe umbalendle ngifisa kube kuhle konke. Ngisuka Eastern Cape phansi kwelisikisiki. Thank you. Abantu ke basembuthweni ogogo bakhe onhlamba onhlamba uMbutho Thokozi bathi makhanye yonke into ezophumekala ibe mhlophe. Nabo bebefisa ukuzoba la, abanye kabasekho kodwa abanye bebefisa ukuzofikelela la amandla wasekho. Siyabona ke singoMbutho, singoThokozi, oDlaba, oMayibalele, oZinya, oMzingane. Yebo. Ngithi ngishile sami. Ngiphikeleli. Cele.
into sikhumbuze khoma senginesicongelo esihle engahlala nyoni engahlali engabhamuka amehlo shothina odibandlela ovico siyabonga thina sidibene somatiyane nombutho siyabonga kakhulu uficwa wabuye efuleni engawashanga wathamata yabantu Pelota kakewena kitabile kawena o wanaka olesheri laka oskataba huwa peluya hao